Čaute, to Peťo, kameraman je zase Ondráš, kto iný. A zase si zajazdíme, vlastne ani nemusím rábeť, ale tak... Hej, a zistil som, že keď rozprávam takto, nebo vôbec nepočujete, ale Ondráša je počuť až niekde. Počkaj, poď som za mnou a idem si zadať len vodu. Voda kúhať. A natočíme videjko. Ježiš. Natočíme video. Koľko tam sa ukazuje? 40. Teraz nebudeme kontrolovať čas. A zajazdíme proste 63 a je jedno. Nahlas musím rozprávať. A je to jedno, či bude... Víc jak 10. Nie. Bude 10, ale je to jedno, že sa nepodaria. No, daj. No ja, môžeme. Raz. Dva. Tri. Štyri? Jo. 5. A urychli to trochu. 7. 8. Teraz 9. Dej to. A 10. Tak. A teraz ide Ondráš. No, tak sa Ešte posun. lástrik. No, tak daj lástrik. Dáme 3 pokusy. A žiadny 1 plus. Čo, len si popúkam prsty. Nemusíš to stále držať len dole. Tak. Hlavne to je to 2. Utrieť a môžeme. Kickflip. Manuál. Kickflip. Počkajte, takto kickflip. Tady ti ukážem takto normálne. No, kickflip. Short. 3 pokusy. Dnes na prvý, to som nečakal. Najmä kameru. Kde? Pozdrav. Čauko. Bacha. Tu sa prdela, to si dám. Nehraj si na mňa, ty kopírak. Aha, prečítajte si to. A tento bambus, ukáž, ako ti to vedie k penisu. A ne, to mi vede pod kolena. No, Pádek. keď si to tak dá. Debil. No poďme. Počkaj. No. Au. No poď. Ja som na tom dlho nejezdil. 2. Minútu. 4. Zatiaľ jeden sa ti podaril. Počítaš si to? 7, 8, 7? 9, 10. Tak, teraz lástrik. Hýbaj. A jeho nohy sú pod tým. Tak poď. Ježiš, mne klzil kolena z toho potu, aký je dneska hic. Poď, lástrik, ukáž, čo budeš robiť. Tak skúsim. Poď. Ak by ste nevedeli... No to je jedno, poď. Skúsim backflip. Backflip? Dáš ho? Ale počkaj, podrž, ja ti ukážem, ako sa robí backflip. A ja vím, ako sa. Viem tak. To nerobíš tak, nebo... Tak. Co? No, tak ne. Nie. Takto. No tak udělá mě něco takového. Nevím to, jak se to jmenuje. No, Sa pýtaš. Jak? Sa pýtaš. No, sa pýtaš.
Mňa sa pýtali práve. Aha, jo, tak, to je Poď lástrik. No, tak, neviem, čo to je za trik, ale něco to možná bude. A kebyže z toho bol 3-6 flip, nevadí. Najdu si to na Google. Hej, kebyže ste nevedeli, tak môj kamarát Robin, podrž kameru. A čo on robí? Nevravím, že nevie Oli, čo sa mu podarí asi po 5 pokusov. Normálne... Ježiš, čo sa teraz trafil. Oli vie, aj akože, ale väčšie nevie. A on to normálne takto podhrábne. Ježiš. No takto podhrábne, počkaj. Tak, už tam nevrčí. Tak on urobí toto. A čaká, čo sa stane. A Peter, čo to je? Celý Petr. Takhle, tak vždycky jede. A ja mu vždycky... A řekne, co to je. Ja mu vždy nakecam, že to je treba heel flip a on z toho má veľkú radosť. Počkat. Sakra. 1. 2. Já už nechci dělat taky blbosti a vždycky je dělám. Za to poslední pokus. Udělám to z toho, na to vyskočím. No tak ne. Z toho. Sakra. 3. Nedopadlo to dobre. Ale. Viete čo? Nevím. Ježiš, tie kolena kložú. Príšte na budúci týždeň. Na budúci týždeň bude unboxing. Co to je? No, rozbalovačka, to čo mi príde. Yeah. A ak treba ma vidíte, že mám useklú hlavu, tak prosím vás, nedávajte mi tam hejty, lebo... Nemáš useklou hlavu. Ďakujem. Tak to podrž. Ale useknutí asi. Počkajte. Na čo nô? Sekám ti hlavu. Ale debil, pozrite, po čo došiel. Nôž. A to ten ostrý ešte. Ježiš, ten mamlas, toto. Tak bude unboxing. Zatvor dvere. Bude unboxing A na... musíš tu kameru dát na sebe, víš? Ja viem, tak mi to asi podrž, nie? Bude unboxing na to, čo som objednal na Ghost. A Ghost pomočka fb.eu. Tam teraz mali 1+1, tak som to musel využiť. Ale príde to do Česka, lebo mám školu v Čechách. Bývam v Ružomberku, ale dochádzam tu. Takže, a kebyže ste nevedeli, tak je to vlastne toto v Prahe. A, no? Ty to určite vieš, si nerob zo mňa riť. Tak jo, no, dejme tomu, že to v Praze. No tak, blízko Prahy. No, blízko Prahy. Ja ti blízko. Komárov. Ticho buď. Nie, komár, to čo on povedal. Za žádnou cenu nežme v Komárově. A nie, tu sme teraz u babky a čakáme tu na dovoz. Limuzínu, která nás odveze Do Prahy. Brna, to je blízko. No tak. Tak jdeme tam Mezi do Brna. Prahou a Brno. No tak to je 1+1. Prídu mi tam 2 kapsy na fingry. Vhodí sa tam jeden kotlet do jednej kapsičky, 2 dosky. Ku každému tomu ku každému dostane do každého balíčku, teda do každého rúbsačku toho malého dostanem 1 dosku, takže dostanem 2 dosky a to dva tie malé rúbsaky. Takže čakáme po objednávku. Ty debil, fakt. Daj. Pozdrav. Čau. Ahoj. Ahoj. Suska. Ježiš, taká paródia na Google. Počkaj, au! Počkaj. Keď to uvidia tak... blízko Brna, dá sa povedať.
Tu na. Troška svetlo svieti. Tu na. Idete dole. Počkať. Tak. Rouček! Wow. Taký debil, ak ho uvidíte. Tam na bicykli, teraz. No. Tam. Tak, poďme. Znáte, víte, že někde, kde je ten chrám svaté Barbory? No. Prostě někde v Česku je Svatná hora. No někde nějaké chrám svaté Barbory. My tomu říkáme chrám svaté Brambory a Petr tomu začal říkat chrám svatých knedlíků. Hej, podrž to. V hodině Ondra si tam strihal lžičky, vidličky, nože, tanier a taký hrnček, keby ho tu mal, tak sa smejete. Ale on mal taký roztrhaný a potom srdca. Normálnu takú gulu. Normálny mal šálok, ktorý, jasné, že z toho, keby do toho dali, tak sa to roztečie a tak, fú. Čo ešte ideme na balkón? Hej, a tých knedlíků, chrám svatých knedlíků jsme vymysleli tak, že chrám svaté Barbory jsme dali... Ne, chrám svatých Brambor. Je v tom jídlo, v tom jméně je jídlo. A tak on vymyslel chrám svatých knedlíku. Je to v tom také jídlo. Ale ešte 3 minúty zbývajú, hej? Musíme sa troška pospíšiť. Ešte mi natočiť tanec, ako stančím tu s touto vecičkou. No, podrž. Ježiš, auto. Daj to tam. Ideme do vnútra. Dvaj. Tak. Otvoríme. Aj keď viete, že toto je taká menšia kravinka, troška na fingru, jasne, počkať, utrem vás. Tak, dám to dioptrie, ať sa to vidí lepšie. Ukáž. A ja HDčko naraz. Ukáž. Je to v HDčku. Tak je to lepšie, že? Ukáž. Poďme si to nejak krivovole. A je to lepšie. Lebo toto není v HDčku. Tohle je tak trochu delší video. Troška, no. Toto je najdlhšie video. Jsme měli. Čo máme? No, co máme? Takže... Čaute. Počkaj na svetlo, lebo to zase černí. Hej. Čau.